Oh, sprawl an fum sin. Díomh do gachtain atá ag brathnú. Is dóigh nach go duine ar bé brathnú go fólach. Íháin. Beidir de duine ag ag éisteach leis an bhád sa tochaí. Tásúla gom go gach duine sláán. Agus níos ceapan ihe cédaíon hí strá géar agam agus ceapan rinne méid chuntas agus níl ann ach 8 Cártaí Pokémon inis sa balachán. So tá glór am agam a bheith anna máil leis. So tá chun na Cártaí sin naríichnú na aistriúcháin ar fad a chur isteach sa cápéis Excel atá agam ar folklór. Agus tá chun beagání agrathireacht i dhéanamh ar an aistriúcháin. Tá cúpla rudaí cordm a ceartú. Tuairt fi dhearr anois. Ba tú an beag ann. Anna beag, fós. Is, má tá aine ag brathnú. Siúlaigh rud chuam chun just say hello má tá tú sa chat. Is catá an ceann déanta gom inis. Tá an ratata nó oscailin an Francacook. Sin is gom faoin litricán. Ach is even lom an anam sin. Tá sé anna díreach tá is fuam anna láidir anna crackas caglar. So bhí an Francacook déanta, right? Aistriú an raibh an aistriú going. Ní raibh caglar. So aistriú an cén céad eile. Sin go bra. Agus tá sé is carta simply caglar. Gan of luck. Yeah, is dói nach raibh focail oscailin na haig shrew? Tá sé dalóg free. So, can I dalóg? Dalóg. Huh. This gum cod A on froze sin or curve free. Okay, question A is free my gross. Calculator. So, an anum no. Gone of look. Lucha is story. No locho agus man sin. Lucha. Kakwa. Kan lucha é. Fad. Go truthe agus a nod early. Mjolchan Fishe Punt. So sand attack.
An raibh sand attack a gom hena féin. Fána í nóméid. Tá chu rud éige an déanamh leis seo. Fána í nóméid. Sin is éasca a le léamh inis. Caclar. So, sand attack. Caclar, níl sé going. So, is dóigh ionsaí ganamh é. Nach cha? Sin an ginneadach ganamh nach cha ganamh. N1. However, Shinai. So, if the defending Pokemon tries to attack during your opponent's next turn, your opponent flips a coin. If tails attack does nothing. Careful. So, if defending Pokemon tries to attack, Moto. Moto. Iirecht ionsaí ag an Pokemon ag cosint i ré an céad beta eile. Níl sásta leis an frása sin. Your opponent's next during your opponent's next turn. I ré an céad beta eile ag do chéile chóireach. Tá sé roiáda ach níl tar éis is seo aistriú ais. Déanam glán darúd ar amar fad. Ag do chéile beidir in it. Sin níos fearr. Ag do chéile. I ré an céad beta eile do chéile. Ag do chéile, sure. Níos so there. Caitheann sé nó sí bound. Moss crits. If tails, the attack does nothing. Danter. Fwack. Caclar? Almost in. This come will she so there. Moss crit Gaeilge on ionsaí. Mátá iirecht ionsaí ag an Pokemon ag cosint I ré an céad beta eile ag do chéile. Caitheann sé nó sí bound. Moss crit Gaeilge on ionsaí. Sin é my iirecht is fearr. Burrows deep underground in arid locations far from water. Okay, burrows. Let's go my shin. Burrow. No. Dig, stoig. So tuchlíonn sé. Burrows deep underground. Tuchlíonn.
sé go deep dying no go down Dain. no go dying bhí an ceart an úna arm bhí an ceart go dying faoin talamh in arid locations far from water in áisina sin an focail táim int an áisina níl a counter níl an archfuil agam go fóil tá déana bhíireachtach Steachar níor bheith níor múnig siad é sin sa Gaelscoil dom so arid tirim tur liscannach Tar. Lisknach. Taurus far from water fuid on isce sin an é fuck leile go fuide an i bhd i bhd an isce it only emerges to hunt for food Iríonn sé Joe Gwan ag lurg bia hunting for Lorig Sator Akawan Sator Air no Akawan ag lurg bia searching for food Levéal dóiag iwwer fithe seacht agus sin Mashakáin Ken Sugamori well tá is fé tá súlagum le haig an Ken Sugamori inis Iadidir faoin na cíine eile sin an stíl eíine den na cluichí agus na cartoon Carclar sin cean amháin fan a méadnis so ionsaí gan a bheith an aistriúáin atá déanta a gom so sin mar tá úsáid a gom Tá orm I gcónaí a bheith ar an leathnach Reddit nuair a athraíonn na scenes ar OBS nó nach bríoh sé beidh sé just dorcha ceagur Squirtle Cátá going Squirtle Steltert Tá cúpla de animicha seo atá lán cínta gur droch anim na í ach cúpla ceann níl a gom an anim ceotach é nó
an Willem féin crap leis an fuam nu. Níl agam níl ein blas agam go fóil, so níl agam Tiny Turtle Pokémon. Catá going an cog tuairt Pokémon Turtle, so is Pokémon Turtle Bídeach. Trig an 1 agus 8 Siáilte gom. Dúir mé 8 orla. Och. Sé sin an taon focail nach gramig im a ceann. So, bubble. An bhfuil sé sin agam sa cápéis. Tá nílach bubble beam. Well, catá agam bubble beam. Ga bubble gáin. So bubble gáin is a bubble. Sin is sé gá bubble gáin. No Bulgog. Yeah, clear. Flip a coin. Ca down. If heads, moss. Can a. The defending Pokemon is now paralyzed. Hagen Parlish Air on Pokemon Egg Cossets. Mátá aine ag éisteacht an bhfuil aon sais spell check is féidirlam úsáid chun militriú seacháil na córtaí seo. Mátá sé gom mar text glán. An bhfuil aon sais Bulgari timpeall féidirlam cosúla Microsoft Word haig an béarla. An aon slí is féidirlam má litrú ar fád a ceartú. Má tuis a géine ábharlam san na tráchtaí tá an simagam. Níl aon muoíon agam im litrú féin ar chorbe calcular. So tá ansaí seo withdraw. Is cuionlam ar an cog tuairt hí tarring isteach a going. So withdraw, flip a coin, tarring isteach cop pound. If heads prevent all damage. Most count a cali gach the much dent cog tuairt during your opponent's next turn. If re cabat ella ag do céile. Tá má cosí seo a ceartú ag do céile. Any other effects attacks that hardly and effectí eile as ionsaithe. Carcolor, so sin carcolor le úsáid a ríis. Okay, I'm going to sin simul nor chlórig mé withdraw ar folklore.ie bhí sé tarring amach. Ach bhí sin mar an cás mílete agus so is má tá arm agus déanaan siad withdraw tá tú ag tarring an arm amach ach sa cás seo is tartar é agus tá si tarring isteach ina slugget ina sligáin let's go agus mar sin is tarring isteach é an terma ceart. So, so the cockroach
Again, Kaklar. After birth, its back swells and hardens into a shell. It powerfully sprays foam from its mouth. So, after birth, Teresh a Rogach a. Its back swells and hardens. Does some fósan agus cruíonn a chrim better. Kakra. So Bora Bor Kakra. So Teresh Rogake Borean agus Cruian Chrim into a shell. A cadish into sna cosa tá sé ag ahrú a chroch agus a forum. Cringe a chrim gudí sligáin. An Cártaí sin Boríon agus cruíonn a chrim ina sligáin. Yeah. Cacra. Gudí gur sligáin é. Agus an sligáin an focail is fear. Yeah, let's go for sin. Tá sligáin úsáide gom le an place cards. Let's go. Oh, bhí focail eile an metapod an an cocail. Bléasc. I will turtle shell. Yeah. No. Bléasca. Oh, Fano made. So, tá an Pokémon seo Pléasc Hearts. Agus tá an focail seo Bléasc or Blastoise. Bléascois nó tá deis an sin like pán é agin tá lán cínta. Is Bléasca an focail úsáid. Agus tan séú an sin. Cad atá aistriú agam. Kaklar. So, okay. After birth, Teresh Rogake, its back swells and hardens into a shell. Borean agus cruíonn a chrim gudí gur bléasca. It powerfully sprays foam from its mouth. Cotton sé spray and well stal spray all scarred. Oh, scarred. Small bit shit. Oh, bhí stal.
Sin is fair. Clear. Sprays foam. Foam. It powerfully sprays foam from its mouth. Core. Okay. Scarden Shea core from its powerfully from its mouth. On veil go cooked. On the veil hooked ever shocked. Agus Shin Mitsuhiro Arita. Kikanilla Starmie. Captain is Queen them on Adam Shaw. Tom can tríle point asnéis chun an animará. Is dóilm gur réalt mé an anam. Sin mar lacham. Ag sé níis. Rail me. Bio. Sin cean le ahrú story. Okay, calcular. Mysterious Pokemon. Runda story. Mysterach Neil. Rundiver. Rundivrach. Rundivrach. Rundiver. Tá Ashtach. Small mission. Ashtach. So it's not nearly in ruin a buin le the Pokemon shot. It's just to she at. Gasula fearing on kind of later. Ias Realta. Crossog Vara. It's my mission. Crossog Vara. Shouldn't have on these far. Nearly in rune of when in the Crossog Vara it's just it's animika at it. It's Anna V at it. Fun trio era is Anna Anvaha Gamaleshkel. It's Anvi Anvaha at it. Oh, vi shocked an auto go. Ach, Tom an buiach go will posta gum fós shocked and shaw. Tá anna go dini nach will. Or níl mé con be garón fui ma post féin. Oh. Piog knock hit my joker my reaver.
Mar riomhar atá lán oscailte ar an taobh. Níos tá chun fécinn ar mar cápéis recover. Ó, bhí sé gom hena féin. Ceacht so bhí sé gom le cadabra. Bhí sé gom le cadabra, ceacht So, cadtá going. Tiernic, okay. Cá uait foiinemh siach go bháin ceangailta le cadabra chun íocha as an ionsaí seo buin gach cnappa damáiste as cadabra agus an rud céanna na starmí. Ceacht So, cá uait foiinemh isca bháin ceangailta le réal mé. Sin is anam beagán gnéasach éh sin. Réal mé. Tá anbuíoch nach bhfuil aine ag éisteacht. Gus mar sin níl aon páistí ag éisteacht. Ceam an céad seachtain a bhí sé seo ar siúla gom. Bhí duine ag an bhí dalta den junior cert ag brand nuair agus bhain sé get awesome. Fan me. Cadabra réal me. Agus Star Freeze. So Freeze Roy sinné agus níl chundé Roy sinné bhfuil mé sin tá ceacht so just gom Star Rails is é an gcineadh réalta nach bhfuil anna méid réalta oh ceap mé gur an ulra réalt agus an utha réalt agus an ulra réalta ach ceacht agus is mála mé sin tá this gom alliteration as goile ach tá chun in nóméin sin éasca ceacht ach tá deas le sin rói réalta. So flip a coin, cop bound. Your tá chans go seo críne gom nílam riamh chun an frás a cop bound. A típ ag stock a run ar bit. If heads. Loss count A. The defending Pokemon is now powerless. Talking powerless on Pokemon Egg Hossens. Its central core glows with the 7 colors of the rainbow. Lonrian core yes, Cree is no them. Cree Shine. Agus is though go show Bonish Gannock Tusk Willen and got a quail and show. Lonreen a Cree Central Lorach.
Caclar. Lunarine, a Cree, Lornock. 7 colours of rainbow. Lash na shocked. Dahna den V on Bosta. Oh, near cool man froze a shin o V may definitely in a dish. Agus a sé litre mí ceart gamach an Bawa Bosti. Ah. Sin Taurus ar ash. He has a memory lane agam. Some people value this core as a gem. This can value mar brí her. Is more Egdini a chrí mar Caclar. It's more a Dini. It's more a Dini Exula, no, it's more a grind Dini. Shouldn't fair. Rind Dini. Cree Mar. Oh, tá focail seo agam. Níl sé agam. As gem Gam showed, sin é. It's Olger is downsize cartoony a down Pokemon. Fós tá sé páirteach ann go bhfuil daoine ag marú na anmhithe ar fád ar feadh rud éigean. Tá páirt ann sa Pokédex faoi na Bellsprout agus éhan daoine é mar soup mar anra. Us ódan siad is anra agus no réal mé a bhíon ag úsáidan siad a chrí mar seoga Caclar. So sin cans no níl sé. Ó tá sé 3D nach bhfuil tá. So Kenji. So an fear déana an na pictóí 3D ar fad. No, Kenji Kinabuchi. Sin é. So Starfreeze is roiig réalta. Stock am a cooperation shot. Roiig réalta. Tá just chun fécant air. Well, yeah. Níl so neadidir ar fad. Caclar. Seo an Starmie leis an anam gnéasach ar fad réal mé. Agus an Staryu an réal tú é. An sin réal tú. Ó sé. Réal tú fécar sin. Okay, star shape Pokemon.
Bro. Realta. The true lock to calcular. Fod. Go Truthe Shocked Orly. Mjolchen. Shocked O'Shea. Points. Slap. Tá slap a gum. Neil slap a gum. Calcular. Tá cúpla rudí éagsúla a gum. An seo. Muna bhfuil slap díreach ann tá rudí éagsúla double slap tá mud slap ann. Calcular. Double slap is buile dúbalta mud slap buile loibe double slap Rish, Clouta, Dúbalta. It's more Clouta. Calcular so tá buile nó tá Clouta. Agus is fearlam. Is fearlam Clouta. Calcular. So tá orm chunig mé sin tá double slap ann gá am. So tá orm iad sinna chur le céile tá term a difriúil le na gá ceann. Tá orm term amháin tá seasamhach. Agus na animcha eile agurthóir ón na scúil is dóigh go bhfuil má tón focail slap a bhaint leis lena ionsa seo ar fád ba cór go úsáid ar clouta I gach ceann freisin. Beidir I teanga eile tá sí difriúil feiceáil mé. Calcular. An enigmatic Pokemon that can effortlessly regenerate any appendage it loses in battle. So tá chun freisin Pokemon Ashtok that can effortlessly féidir appendage Gaeilge sinné no Gaeilge nach bhfuil so effortlessly regenerate any appendage it loses. Pokemon Ashtok gur féidir and Gaeilge a Cailtear regenerate Ashkrahu no Dóigur Apioch Apnuach oh calcular Achgin Ayin. okay so Pokemon Ashtok gur féidir and Gaeilge a Cailtear Achgin so mysterious Pokemon that's able to regenerate, to regrow any limb that it loses. Yeah. Gaeilge. Level. Cúideag Iver. Céad is a fit. Tá míid anna géir den deire inis. Scetamíní orm. Well, tá anna chuid obair fóstal déanamh. Tá chun picú
Deuce. Scroll and picture shin. Calculor. That's a tour me out like Tangela. Akron. Is Akron? Akron is a focal. Gná focal. Ascalon. Quega, Quintus Launcher. Vine Pokemon. And this one, Vine, okay, no, Rodrigo. Vine, Finion. Oh, Drapera. Drapera, Shine. Drapery and Goons? Yep. Heckler. Pokemon Drapera. What? Tree, Triha, Tree, Early, Mjolkan, Shocked to Shocked, once. Bind. On will. Bind a gum Hannah fan Neil. Calculor. Kangle. Calculor. Flip coin, call, bound. If heads, Moss, Kion A. Defending Pokemon is now paralyzed. Pokemon Paralish. Oh. Air on. Pokemon Egg. Coulsant. Poison Powder, Visha Shinagum. Coloshay. Poison Powder. Pooter Niva. August. You share Kakuna. Neil Lane Bound. So Kion Shaw, Taga Trulu, or Pokemon it Customs. Tagan Trulu, Aaron Pokemon Customs, August Fiha, Shinkarklor. Its whole body is swayed with white vines that are similar to seaweed. These vines shake as it walks. So, Herp, Fod, Thudita, the Will Olra Air, Drapera, Drapery. Drapery Latin that are similar to seaweed. Seaweed.
The fiamin. These vines shake as it walks. Shake. Gaat ze gominish. Yeah. Crash, you know. Crihin na drapery agus a egg siúl. Levéil a hocht iver céidir a cardiac. Mashicán le Mitsuhiro Arita. Lord Tom and Garnish. Tá ceann déirnach Weedle. My beagnach an. Agus the fós huair a clíg fáca gom sa sro níos gom. A then we just ag leabhart le daoine. Agus ag ól. Nílis gom na rialach if we ól ar an sro. Shoe Eklar Voltaire. Well, deuce is Uder Frankige sin. Agus tá V. Tá V an. Sása le. Níos gom céim fá tá an litir V mar gnórod sa Gaeilge nua inis. Ach, sin nach mis a bheith cantal. Tá anna chuid chola an nocht. Tackle tá sé a gom hana féin mar tackle ceapan. Shut out. Usually found in power plants. Factor A Gná if power plant Stáisiún electricus Stáisiún cuachta. Gná is Stáisiún cuachta. Easily mistaken for a Pokeball. It has zapped many people. Tá Honest gur comma mar Poke Leroads an Leroad Pel and Cards and Ball Ball. Ach lads
Fanaid. Carclor. Shine Tom Kun Froz a Crohu ish. Pocus Fair. Sinead, sin Tom tá sé dul ar ma cópé sin is. Fegur seo. So tá anam na Pokémon tá onsa agus Ari. Pokéball, Pocus Fair. Agus Delitrica freshen. On a das. Chlor. Easily mistaken for a Pokeball, it is zap many people. Honest or comma air, mar Pocus Fair. Zapped. Tá slua daoine zapáilte aige. Dar honest gur cuma ar mar Pokéball tá slua daoine zapáilte aige. Le bhéal de iver céad. Leisicán KG Kinna Buji. Or so Vulpix. Volshay. Fox Pokemon. Shonnacha. Tuis gom na focailach an ginadach ní bhíon am cinnta riamh Shonnaigh. Bhí sé sin aras. Fit though points. Confuse Ray Visha Gum Hanafane is Ga Miarvul, eh? Bound, flip a coin. If heads, same Pokemon's now confused. Bonamate. Tasha Gom, Alakazam. Cop out, Moscone to Marvelish. I'm going to show a card too. Togan, Yarval, Aaron Pokemon, Egg Customs. Heckler. At the time of birth, it has just one tail. Its tail splits from the tip as it grows older. Here we are. Aaron Law, Rogach.
E. Nílach Arable Awanaka. Split. I'll find a way. Brí her own. Scarn. On tip. Oh, bar. Oh, bar. Scarn, arable, on boar. Agus E, egg. Falsa, suas. Level, handjog. Iver, trucka, shocked. Mashcon, Ken, Sugamori. Oh, it's an éis tú for Yaranish. Is dói nach tean sévu an sin. Ach nílam cínta ach ceapim se sin ó ní féidirm táachtar ceann inis. Ja, níos sé sin seasamh ar cur arbe ach cur mé séh úisteach. Sin ar me liste le ag an agur thóracht is dói. Sin é an bhíl seo is dói seo é an ceann déine tá. So bhíl an ceann déine. Táim chun liste scríomhan isis. Just le haig an agur thóracht tá arm le déanamh as seo má. So agus leat in a cártaí déanta thosaigh mé úsáid an bríthar séir. Ba cordom é sin a chur amach. É sin a chur a bhaim ar na cártaí ar fad. So tá bríthar séir gom. Tá má tágan sébhú agus tar éis an más. Tá na animnacha agus na tráchtaí ag deir na cártaí freisin cúpla ceann níos gom faoin an gramadach ar. Ar so Seán an cárta déarnach. Péis snáthid. Tá sé sin chun athhrú. Lán cinnta faoi sin. Okay, hairy bug. Péis bug. Fehid. Go there. Pokémon Fehid Grúlgach. Mjolken, shocked, punt. Oops. D'accord.
Poison Sting. How much should I go? Oh, found it, made it. So tá poison powder, tá poison sting, cealg niva, tá sé beedrill freshen. Catá ring a haig on beach drill. Poison sting, flip a coin, cealg niva, cop bound. If heads most count a poison, tog and true Aaron Pokemon, egg, cussant. Clar agus sin bra. Oh, found it, mate. Often found in forests eating leaves, it has a sharp venomous stinger on its head. Factor E go minic Gaeilge and Githe Dilogi nach well. Diloga. It has a sharp, venomous stinger on its head. Tá cealg sharp Giorha nach well. Gear, Kakor. On its head, Avail, Doyog, Ever, Treedog. Mitsuhiro, Arita, Arish. August is Doi. Oh, found him it. It's Doi Grishin A. Go home alone. Top config into niche. So show a Balcon or fod. Con check all top it in of air. Show the foiniv or fod. Féach sin dochreide fad.
Gachlar, so tá cúpla céan mar sin. So dharma déanta gom éhlódin ó. So tá seicáil arís éhlódin. Dóigh go siad ar fád carcolóir. Oh. Sé sin darmad a gom. Anna chuid in am. Agus tá anna chuid in a Cártaí níl is dóigh níl an spás an seo like cur Alexander an Cárta céim a héan. Mar híos an seo. Dímá. Agus nach raibh le réal tú réal mé ní chunig mé sin. Gachlar. Sin ar mar lista freisin éhlódin ó. Onas go bhfuil seansán go bhfuil botún déanta. Yeah, so is gom for sin cad a dancer ar nish. Seachas má lán úla ó. Chun seiceáil inis an bhfuil duine ar bith ag brathnú ar. Is dóigh go raibh duine ag an seo ag níl sa go inis. Aga so tá bailachán mór déanta go inis. Sin é an bailachán bunúsach den clé a Cártaí. Nor thosaigh sé sin seo é an céad bailachán. Agus inis hagan an ceist. Seachas an agathirt go léir tá tastáil agus tá anna chuid tastáil. Ach tá orm cúpla rialacha gramadach a aithniúigh I mo cheann agam. Céan anamnacha a cheart dá buint leis na Pokémon tá an seo. So tá chun rud éig an a chur le céile anis. Fan mé this go a féidir lom. Ag méid anis. Harklar, so is dóigh Táim go dtíreach aistriú idir rud amháin agus rud eile. Beidh sé cearcóir. So
Oops. Cad atá aistriú agam an seo. Yeah, sin níos fearr. Tá má leisce faoi seo ach níl níl profisiúnta mé ar chur ar bith caglair sin go bra. Inis so tá níl faibe gom le bolgán sóir ach tá aine an sóir róáda. So tá chun fécin inis. So ainosaur is aineán agus dinosaur. So cad é aineán? Níl rud ar bith le haig aineán. Caglair. Bhfuil rud ar bith le haig ivysaur agam an seo. Sin é, well. Is dói go bhfuil na cín eile carcalóir. Is dói go bhfuil Venusaur. Tá sé carcalóir, níl sé ar ása, tá sé carcalóir. Bolgánsaur is málam an fuam de ach aineánsaur tá sé róáda agus tá sé beagánigh ceoteach ach agus is trú é faoi gúlamander coáda is málam an focail ach tá an rial seo ag tastáilúing anas go bhfuil daoine amach ar an idirlín tá ag iarraí leagan de sean cluithe Pokémon as Gaeilge. Agus tá sé beagán ada cad atá going gúlamander. Gúlach sin cóil nach bhfuil charcoal. So charcoal. Agus salamander. So is Oscar is salamander, no salamander. Well, carcalóir. Tá cúpla cín is dóigh go bhfuil siad éasca. Tá níodarí tá marc déanta go an seo. Tuscar is focail an láidir é níodarí. I matórm sé féin tá sé níos fearr nó Nidoking. Nidorí. Agus tá Nidoríon freisin. Oh, bhí mé tháinig mé an seo chun péród a raibh an seo a athrú go Nidoríon ach tá sé a going fós. So seo simil tá Nidosrona agus le haig an Nidoríon is Nidorúsrón agus tá sé an í féidir é sin eiscin a féidir ceacair. So tá Nidorí tá sé láidir, Nidoríon tá sé anmhaith freisin, tá Nidosrona agus an seo is dóigh
go raibh nídosrón ar intin aige. Truck a tree. Nídorú. So it's Nídorú and it's fuckle Siobhan is sé. So Tom Kun Nídosrón. So Nídosrón agus Nídosróna. An French gnach agus Banish gnach. So Tom Kun nota chuirteach an seo chun athru é sin. Clef agus málam é sin. Clef scéal. Níl sa gom. Fanna méid tá lista déanta ag duine ag an eile le smaointe faoi. So tá sé sin déanta gom é seo chun like Caterpie níl sé déanta chun bulb like an Caterpie a ahrú go dtí bulbíon. Agus is mála mé sin. So sin ahrú eile gom. Bulbíon, ceachtlar. Cléach, so tá cocail like metapod. Cléach cocail tá sé níos measa. Ima tuairm sé féin tá sé níos áda. So like butterfree Féilacháin séir. So is Féilacháin butterfly is séir free. Ach níl animal Pokémon butterfly free. Thinking it tá si grama le chéile. Na swaintí seo ar Reddit tá séir Féilacháin. Ach siad cosú leis an seo Féilacháin séir. Ach seo im a tuairm sé féin. Séiracháin. Taken to Féilacháin agus séir gramatha le chéile. Séiracháin. Níomh sé ar intina gom é seo a déanamh go dtí ihe sathairn ach níl sa gom. Bhí ládrán orm, so Rás an seo le haig radata freisin sé rá francacach. Bhí a leithéad órá gomsa freisin. Francacach. Is fuaim má é ach tá sé ró áda. So seo é mo thuairm sé fréin. Francacach. Haindeag. Ag am sin inis. So is compromise é seo. Francacach. Yeah, is dóilm tá credim anna láidre sa riala seo faoi 10 litrica. Má tá duine ar bith atá ag iarraidh an obair seo tá déanta gom le cehrú le aistriúáin ar cluiche Pokémon. Bhálum é a déanamh is éascagus is féidir gom. Ceachtlar ar an lista seo fi sé gan of luck rud céanna sin rud céanna ceachtlar. Ní málam nídó beannach like níd ran ar chur ar bith.
Cátá going on sure. Nido Beanach. Nidoru agus. Cad é Srón Beanach? It's ah. So take him in so Srón Beanach. Calcular. Well, mar sin. Honest, as bearle ní é an anam nó Nidorasterus nó rud ige mar sin. So Nidorach. Tuairmse sin níos fearrta sé. Níos éasca le rá Nidorach, Nidosrona, Nidoríon, Nidorach, Nidosrón, Nidorí. Tá siad go léir, siad géir, tá siad éasca, tá siad catchy nas agam. Cad eile atá going inis. So tá annacuid sa lista seo atá déanta ag duine eile atá mar an céine leis an phríomhliste. Agus mar sin is dói gur rinne an OP agur thóracht ar agus úsáid sé cúpla duine suainte seo. Vulpine agus sé le ag Vulpix. Calcular. Crippo, cad é sin? Trocané. Oh, Jigglypuff. Sin I Wadro. The true. Níl an foin of a gum an nocht. Radashtok is mála mé sin. Tá siach lácha sin an Psyduck nach bhfuil. Psyduck sin é. Calcular. Is dói go bhfuil siad mar an céanna inis. Garveil, calcular. Tom confecant inis Meowth. Wega do Neil. Oh, sin é. Oh, bhí botún déanta go inis. Calcular fanna méid. So tá Cúna, Francacook, Ganadh Luck, Nidorhrona, Nidorhrón, Crippo, Calcular, Zabatacon, Radishstock. Cad é sin? Dá a tree, no, Oddish, Radish, tá. Calcular. Anish.
a haig meowt agus Persian. So Lied is féidir an litricán sin as na tuairmse na trochtaí. Persian Siach. Oh, fun of it. Persia. Oops. Persiach. Siach lacha ein team le sin. So aistriú sin agus sin. Cad eile? So tá torbáne agus an seo tá agus ein tíam le seo torbánín. Cian eile. So in áit torbánán tá torbán thuaireach atá róáda agus níos ciotach. So torbán cholag in áit torbán álag níl an conéis sin níanamh. Anis agus iad siúd na lads an a triblódach. So an seo d'irtar fearrthacht agus fearrchur. Tá sé níos fearr ach níos go sásta dó. So freisin an áit mai beag tá mai hín. Cad a deirtar faoi ever ochta héna. Mainead agus beag. Sa sin roa. So mai hín. Cá sin is mai hín. So agus mai tunna sé ceirceoir. Is málam ní dócha le haig farfetched. Ní málam dódó piasundo. Piasundo? Níl tuaim se faoi. No go hain braleis sin ann. So tá Voltaire agus an áit sin tá Volt clone. Yeah. Marach Murder tá sé sin ann. Seo freisin búracht lí agus búracht sean.
Iron Free Tangla Akron Traun Glama. Yeah, Tom Condition Usoid. Is Akron a focal? Gná focal Oscar. Ní féidir. Kangas Khan, sin é. Orsi Capera. On Tussel Meme. Gesh like Jinx. I can't get this Shin Reeve. Gesh. Glamour spell. Ah! Shinny's fair. Nios is bad luck. On Shaw, Darren, Reddit, Electrovals, like Electables, Tashinru, Kasulesh, Emma Hurmsha, Neil Connection, Usoid, Lavlet, like Magmar, Shinkaklor, Pion Sewer, Ta. Oh, shit. Tauros. Driask on a while. EV Litrakamar. EV? Oops. So, an seo Darren sé tá úsáidtear in áit Eon, Vaporeon, Jolteon. So is éamh, so tá Galéamh, Crithéamh, Tinnéamh. In áit mar tá an seo tá Galeon, Crithéon agus Tinnéon. Is fearlam an éamh. Is fearlam an chorus sin. Cad é gal? Oh. So, oh, near to sure. It's a gal no valor. So ceapan se gur chlóraigh sé an focal vapor ach rinne sé botún. No she. Oh fanime, dimig sé in a gal, boiled away, evaporated. Oh fanime, tá sé an seo. Carclór. So tá Galéamh, Crithéamh agus Tinnéamh. Agus mar sin in áit Evie, Éamhí.
Mark Lynch, fantastic stuff, man. I wish I could keep watching God run down to the shop. Subscribe. Thanks very much, Mark. I might have missed you for too long. I don't know if you're still here, but good luck. Thanks for the kind words. So, Avi to Gaeilge Cruhéh agus Tinnéamh. Sin is dóigur sin I bhain níos fearr I mo thuaim se féin. So, Ammanite Neil ceann ach tá Ammastar Am réalta. Inot Am Malta. Níl tuaim se faoi sin ro. That's wrong am calcular. So Dratini Quail the Quail. Calcular. Dragonine Ahru. Yeah. Dragonira. Yes, ní féile leis an archhuil fós. Freisin inis an leatnach seo. Dearann sé seo Mew Dó. Agus tá sé sin anna cosúil le an anam úsáid mé. Níor connig mé seo an leatnach ach bhí sin mar a dúirt mé. Is óid cúpla miohin fi mé brathnú shrub bio river siúil ag Unitex Twitch agus dúirt mé recorded Mew a litrú mar MIU fada. So tá an litrúáin seo úsáid a gomsa Mew a dó agus Mew. Béidir bacordam cosú leis an na smaointe Reddit, na tráchta Reddit I seo so fós I conút na múin deirtear Mew a dó. Ach tá fuam níos fearr as Mew a dó agus tá is agam beag daoine tá nach bhfuil ag fém Derek siad Mew dó. No Mew dó, no rud ag mar sin agus tá lis agam an cíalmhar é sin ach ba bháil am go dearann siad Mew a dó. Agus gur sin mar déantar na contas a hain a dó a trí Mew a dó. Tá si ag déanamh contas beidir tá Mew a trí níos Clar. Sean sprawl on my part shot. So I was thinking about Ditto translation, but no Pokemon that came to mind basically was Canrud. I was thinking myself about a mix between Copal, it was Aroct. What about Freshen? Oh, ní féidir leat má aige eiscin ach. An focail Ditto. Freshen. Tá sé furfa. Tá sé go hiomlán furfa. Tám chun é sin cabhail Ditto. Ditto an seo. Si sin cosú le an anam dríosc. Sure, it's freshen down to go. Tá sé cosú le an anam dríosc nóir a chunig mé é. Go díreach bhí is agam seo é an focail, seo é an anam. So Persiach bhí sé sin agam like Persian nach raibh.
sé Persian Persiach tá. Geis nó gasa. Oh. Cad é gasa? Tá sé tá sé form den focail geis. So geis agus an ulra gasa. Oh, Carclar. So geis an anam ceart. Carclar. Carclar. So na éan miutasach. Táing an seo. So seach uno scro dos agus letres. Oh. Níor thug mé sin faoi deara ach as béir Arctic uno sin a hain uno Zapdos agus mó tres. Níor thug mé sin faoi deara ar corbe. Ach tá smaointe anmhá ag an leabharthóir seo. So éon artach pon éon artach. Oh, fun. Oh, it's léach an duine seo. Tarvas like toros. Fan no mé cábhfuil toros in isis. Cábhfuil ma toros. Cóil sé? Toros. No, Taravos. Sin furfa ar fad. Carclar. So éon artach. It's artacuno. Tí agad Daniel O'Sullivan. Consta cuasaí tú ag fánach sláán sa díon glas ó fáilte isteach. Gam leis ní fé le é rud éiscin. So tá na Cártaí na Cártaí Pokémon ar fad den balla campan ósach aistrithe a gom inis. Cóil sé? Carclar. So tá gach éon cárta déanta a gom. Ar leid an first draft dó. Si go léir déanta. Inis tám ag fécant ar na animnacha. So ar Reddit tá anna cuid smaointí faoi na animnacha ar na Pokémon ar fad. So inis so my just rééis fécant like Articuno éon artach. Tus go bhfuil stíl ann like na animnacha leis na éon miutasach tá go bra agus tú féin. Well, is seo in a rud tá le déanamh a gom. Tátarna go léir dúnta. Agus tá rud uam le déanamh, so sin mé sé tá fánach taobh sláán. Ní bí ag buint le dinner be, so tá carcalóir níl aine am a chlán Táim, so gachfuid go bra. So mé fécinn ar tá stíl ann le haig na éon miutasach Pokémon. Tá Arctic Uno a hain, Zapdos a dó agus Moltres trí. So tá déanta go inis like Articuno éon artach. Nílam sásta lei sin ar curbe. Carclar. So so an bhfuil
focail má agam. Tá like zap zapáil skin rub zap so ruling mar seo electrode lecto electron electruc corhook níl agam so cad é scrud a churbe screw cad féidir lem é sin a litriú ar churbe Táim chun sin a ligand ach ceaglár moltres so molten agus an iver tres as Spanish molten leate ceaglár magma no magma ceaglár lava burn dóich temperature ceaglár so tá orm an iver trí agus rud éig an a buinean le teas tinna rud éig mar sin so tá teocht agus tree so triocht níl agam níl agam ní scríb nóir mé ar churbe ní fila mé Táim chun sin a ligand níl smuointe níos fearr agam draganín tá sé déanta agam ceaglár so or aon rud eile agam ar Reddit an túsal míam bíictú an ráitiú avlook agus turnlook ceapan bhí an ceart ag an OP dúirt sé ar an leathnach seo nach gohfuil an focail Pikachu tá sé cócáilúil sin nach féidir le é aistriú ní as Japánis Pikachu a raibh an Adam agus ní féidir leat Pikachu aithriú an taon rud a rinne mé leis ná an litriú aithriú agus sin ceaglóir agus sé fós an focail céine so de Pikachu P-I-C-E-T-I-U fada agus freisin Raichu R-E-I-D-H-T-I-U fada a fós de sé an focail céine so Nidorina Nido anis tá Nidorino mar Nidosrón agus tá Nidorina Nidosrona ach tá siad anna cosúla chéile tá duine an seo aber Nidorina could have been Need Inina agus Need Inina níl agam tá sé is anam an a cliste sin ach cur le chéile tá tá Nídarach Nídasrón Nídarí Nídarach Nídanina Nídaríon tá sé ní tain sé le chéile leis na
Anam de Kella, Niederrock, Niederstrona, Niedernin. This Tom Fain Costanish, Niederrian. Oh, ní lisagum, sa sé. Can I dare to nor looking to Stray? Pikachu. Tuairg mé ar ascaí an ceis le Niedernína. Beirlis Clef Scale, Gulamander. Tá sé Tá críbris a frin Gulamander. An focail Gulamander, like Charmander, is focail an awai. Tá sé soléir, tá sé go brá le rá ach. Bhálam gur féidir le daoine eile an obair seo úsáid, má tá sé déanamh aistriúáin ar cluiche Pokémon aigen, agus sna sean cluiche Pokémon tá teorann ar na animnacha go dtí 10 litir. Agus mar sin ní féidir leat Gulamander a úsáid. Is 1 litir ann. So, Tom críbris is focail furfa é. Beidir is féidir le dú fada úsáid. Agus tá fuam mar gula ach Ditto should be freshen sin déanta gom carcóir. I'll be deep in the cold ground before I recognize the other 658. Carclor. So, I'm sure nish called déanta gom. So, Bolgan sorta sé Carclor, tá sé seo ro ada. So it's triplo de seo. It's triplo de Gulamander, is málam Gulamander. Gulart tá sé ro ada agus tá sé deacar le rá. So bacordam é seo agahor freshen. Stalturt, cogturt, Níla me grá le. Pléasc turt tá sé ro ada. Ach is é an terma crin le haig shell atá ar turtar nó bléasc. Tá lán cínsa tá pun is féidir le dhéanamh. Is dóigh go bhfuil sin pun, nach bhfuil? Pléasc turt, tá sé cosú le bléasc atá ar turtar. This is them. Bulbíon sin carcalóir le carbí cockle ní málam cockle. Tá sé cosú le cockle as béarla. Saracán, butterfree, félacán, saracán. Bhfuil sé sin máglóir. Sin is dóigh go sé seo an ceannas massa ar an lista. Péist snáthid. Tá sé sin an anam is ada ar an lista seo ar fad, agus is deacar le rá, agus is ciotach, agus is costa, agus is fuail mé. Ní lista gom cad is brí leis an focail Weedle as béarla. Níl clú gom. Fan mé. Tom chun é seo chlór ag an isis. Name origin, Kirkler. Weedle may be a combination of worm and needle. Okay, so the Japonish is beetle aspicot from maggot agus dot Kirkler. Weedle or Kirkler. So
So is dói péist nóid is worm, needle, worm, péist, needle, snóid. So is féidirlam rud cosú le cealag péist, Becky mé is nó maggot nó rud so maggot úsáid ar sa Francíis. Fáilte isteach Lisa R. Consta chuirsaí leatsa. Tá dúirganis le haig láthúir tá déanta tá an aistriúáin an céad aistriúáin críochna agam. So tá an bailachán ar fad aistrithe agam. Tá thart ar céibéad atá agam. Tá céad agus a dó Cártaí aistrithe agam inis. Agus inis Táim ag play Cearcaíocht féin. Cearcaíocht mé fannach de staach, fannach sláán. Tásúla gom ghfuil tú féin freisin. Cad faoi fér úsáid seachas weed. Fér seachas weed. So ní dóilm gur weed é. An rud a dúirt sé ar an idirlín ná cad atá ar siúla go manis. Fanna méid. So cad dúirt sé is W ó worm agus edal ó needle. Níl sé weed. Ach, it's má an suinte, beidir is féidirlam sais spin nua a chur air. So it's cruv in maggot. Oh fuck it there worm. Péist sinné. So beidir is fuck all one is féidirlam úsáid. No. It's sin tro Ellis féidirlam aistriúáin a dhéanamh. So is málam Tá buíochas an smaointe mai. Ceacair, so péist nóid sin nílam chun ghlacha lei sin. Ceacair. So is needle snóid, so rud cosú le cealag féist sin 1 litir déag sin fósróada. Fan méid cad é cosú le pest is lotnuds. Fan méid béidir. Fan no méid. So as gearmánis is go féidir le seo ecint. A féidir fan méid. So sin is fair. Ceacair. So it's a gearmánis. Horn lu, just it's horn é. So an pointe agam ná ní cordum a bheith litrúil leis an anam. Ní cordum ar curbe. Agus mar sin seo an smaointe atá agam. Cealagín. Agus ten sé le céile freisin leis an. So leis an caterpie. Caterpie is a bulbín. So beag sé cosú leis cealagín little stinger. Tá sé níl sé ciotach le rá. Níl sé ró deacar a curbe. Agus tá sé 6 cosú le cocoon. Cad a ceap na sibh. Tá longcínte bhfuil sé níos fearr ná féis náthafht ach
I mean, this is going to will shake clitch. It's just is gná rud é. Agus is anna cosú le mar dúirt duine ag an eile an seo. Carclór. Beach drill nílas agam. Fecking mé fan mé. Tá an srá seo is tóbiste é an tech taobh hir an srá seo. So gachrod hit him as a chéile. Carclór. So drill is dói nach bhfuil ann ach drill. Driller Carclór. Sinné driller driller Carclór. So fan Bader tá so tuis gom le bees is se bach sinné. Ach Bader tá name origin so spear. So as Frankisha hagan sé as D'Artagnan ó na Three Musketeers. Dard agus Dard Carclór. B drill B bor from Bien agus bor Carclór. So Bader is féadlam rudig an dhéanamh le focail cosú le hive nó rudig mar sin. Onas go bhfuil tá sais téama an seo a bháin sa Bader sa Frankisha agus sa Japánis a bháin. A buinean le sais gascíach. So is D'Artagnan mar sais saidúr agus spear is léir sin buinean le sais gascíach. So Bader is rudding sa saidúr an hive nó rudding mar sin. So beach Carclór. So hive is Kirkog Saha gom leis go. No Sky Carclór. They tend to so Soiha Saha no vi Saha gom leis go an fád air. So Kirkog fan méid. So tá Kirkog agus tá Kroga brave nach bhfuil Kroga tá. So cad faoi so rudig mar seo. Kroga. Oh, fan of it. Carclór. Whoop. It's going to call it to us. So running and trace. Us got my desktop. Carclór. Kroga. Nah, fan of it. So you know what Kirkog is Kirkroga. So Shina and Criceog. Carceog. Carclór. So is sé tá an terma inti as Frankish so an focail dart an will. Tásúla go an cearta go. Cad a dearann sé an seo ná tá dard tugann sé as D'Artagnan
agus tá dard mar sting dart sin carclór agus dare is do fecinn sé go sé siampónis. So is rud nua é seo ach is dóigh gur pun é na focail haimh agus brave. Tá an terma ann ó tanga eile is dóigh gur smaointe má é sin. Sin Carclar, so pidgey color, pidgeotto colmán agus colormán. Cad é colormán? Cad as a harla seo. So Aaron leat nach Reddit an seo. Colorman, color agus colmán. An focail Gaeilge sin. Is dóigh go color is pigeon. Colmán. Dove, Carclar. So say she'd glare on Rod Cairn Carclar. Carclar. Is dóigh seo ceanháin a tatanlum mór, so in áit ratata Francachach. Tom sósta go leor lei sin. Radicate. Cas a tháinig radicate Fran mar Francach agus Dúnmharu. Is fan am méad. Cas a tháinig. Whoa. Name origin, Carclar. Rat and eradicate, Carclar. Díochaig. Díhuig. Dara curler, galara, ihu. Níl smaointe níos fearr gomsa, so tá chuna sin fágant. So tá cúpla cíne atá triblóid ulmhór fós. So Gulamander bocht. Is málam an focail Gulamander ach tá sé róáda. Gulart níl am agrála Gulart ach fós an Gula prefix. Is málam é sin. Tá cúpla faiban seo. Si í siúd ganmh luch agus ganmh scur triplóid. Radisteach tá okay. So tá gá clown atá an triplóid. So is seo matchup agus matchamp is fargachtar, fargachtacht agus fargachtach. Tá siad ró cosúil ina chéile, tá si ró ada agus tá si ró deacair le rá. Gachrad mí ceart leis. Agus na cían eile ná búrach lí agus búrach tean. Níl siad ró ada bhá túsúil mím béidir. Níl go bhfuil aon rana a gom leis siad sin. Ach sin mar tá agam. So beag sra eile agam siúil ihe mórach freisin ag néachlog. Tá chríoch nu inis tá daoine leis gant agam lína níl dul amach. Bhálum an tionscail seo chríoch nu. Beag tionscail nu siúil agam
taréis sin sé an cluthe Witcher 3 tá grúpa daoine ag déanamh aistriúáin is tionscail olmhór ach tá páirt an tá chun an aistriúáin dhéanamh ar an srá is féidir le daoine ceúlam le smaointí agus rudí mar sin ach amórach beidh mé fós ag play na anam na seo ar na Pokémon ar fád Tásúla gom is féidirlam é a chríoc nu agus freisin ar an channel YouTube seo tám chun cúpla fiaisán faoinse a fáil si am leisce tám chun cúpla fiaisán chuir suas faoi cad é mar cospóir ag an channel seo cad chuige atá na tionscail seo cá a beg na cártaí seo ar fad ar fáil agus na nótaí freisin agus beg sé seo ag teacht ag an cúpla lá so tá an buíochas as gach den rih teacht isteach agus leabhart agus a ceú leis an aistriúáin Tásúlan bhfuil gach duine taobh agus sláán agus sásta Tásúla gom ecing mé sibh an seachta se cuaing nó béidir an mórach más féidir libh slán go fót gur míle mé go slán bé mé se cuaing gur má go lísa agus an buíoch as gach duine géisteacht í sláán colasáh slán go fót